Acho elokwijo mbukeli masikubulise ngalensasa ngolwesihlanu lonke ngolwesihlanu uFriday wokugqibela enyangeni pewu madoda zikhalile izandi bakhalile ochingching dixela kaloku on notification eziphathini zabantu kwaye ke lemini kukhona iqalayo kodwa ke kwabanye sengathi bayacotha kakade ihamba ngo20 endaweni ka100 andithi makuthini okanye kutheni lol bangaqala abantu bezihlalele ndivele ndijongane nezami ngoba ingathi zawubhidisa noko lento endithethayo namhlanje ke siza sizawunqoke kumagumbi ethu sasazo apha eAuckland Park siniphathele ke eziphala phambili wena nje hlala nathi ku SABC Plus ukuze ube kanti awuphoswa ndimlo ke unonkanyezi kalubisi umadlongothi mazipha umomshuku mandihamba nayo uNadia. Happy Friday Ntombi. Hey, nanku ukholo sendimoshela usuku andifuni noyicinga into yemali ngoba ndithe gabhu ezintweni kodwa ke akho nto ngemini enye. Hayibo nabo no director sebendijaja. Hayibo kanti kudlalwa njani nani guys? Ngaphandle nje kokumosha ixesha mandingene emxholweni. Sisankonyiwe isigwebo kwisicelo sikaZuma lisaqhubeka ityala likaSenzo Meyiwa kushukuxwe umba wesibonelelo eParlamente. Zikhona ke nezemidlalo ezolonwabo nesimo sezulu elamki igama nguNadia Dambuza okwangoku masijonge eziphala phambili. Liyaqhubeka namhlanje kwinkundla ephakamileyo. Liyaqhubeka namhlanje kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ityala elimalunga nombango wesihlalo sekumkani yesizwe samaZulu. Sisankonyiwe isigwebo kwisicelo sikaZuma sokurhoxiswa kuka-advocate Billy Downer njengomtshutshisi kwityala lentengo yezixhobo. Amasi azakubebekwa elangeni ngomso xa gagana uMzantsi Afrika neNew Zealand kwamagqibela kankqoyi endebe yehlabathi. Hallelujah linamandla kamali kaJesu. Sanibonani babukele emakhaya igama lami uSibubhana the gospel dude ngila Ekhaya Jikelele. Keep watching Ekhaya Jikelele simphathele kumnandi umdlalo neindaba na yonke into oyithandayo. God bless you. Liyaqhubeka namhlanje kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ityala elimayela nombango wesikhundla sekumkani yesizwe samaZulu. Kanti ngesikhathi lelicala liguqa kwakwenziwe ama-presentations ayevela izihlangothi ezibandakanyekayo kanti umehluleli uDavis wesigodla isinqumo wathi sayobhekisisa izethulo ezenziwe abameli kuleli cala. Umntwana uSimakade Zulu uthi kukhona imigudu ethile engazange ilandelwe ngesikhathi kuqokwa ingonyama emisizulu kaZwelithini njengengonyama yesizwe samaZulu. Kwenzeka inkinga ke ngesikhathi kugcina ukuqulwa kwaleli cala njengoba kunabathile ababandakanyekayo engozini yemoto bebuya khona ecaleni sebebheke esifundazweni iKwaZulu Natal. Sisankonyiwe isigwebo inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu kwisicelo soyisakuba ngumongameli uJacob Zuma sokurhoxiswa kuka-advocate Billy Downer njengomtshutshisi kwityala lentengo yezixhobo. Kanti ke ijaji echophele elityala ujaji Nkosinathi kulandela urhoxa kukaJaji Pitkun. Saphanza isicelo sangaphambili sikaMnumzana Zuma sokususwa kukaDowner kwelityala. Umba wawuchotshelwe inkundla yezibheno. Ngoku Zuma ufake isicelo esitsha ngelithi akakulungelanga uqhuba notshutshiso uDowner. Surely the law says that there is a point at which the conduct of the prosecutor must be such that they must be removed, irrespective of that they've been in the case for 1,000 years. It doesn't matter. But the interests of justice that they are invoking in the fact that someone else will have to read the papers against the interests of justice of Mr. Zuma to a fair trial. Abatshutshisi bathi inkundla sele yagweba ngalomba
ngelithi akukho butyala kwisenzo sikaDowner sokukhupha ingxelo yobume bempilo kaZuma bakwathi eli lelinye nje iqhinga lokulibazisa ityala. Mr. Zuma's grievances lies his belief that the entire NPA is tainted. Consequently, even if a new team were to be appointed, Mr. Zuma would persistently claim that the entire prosecution is marred by prosecutorial misconduct. Kusenjalo ityala lotshutshiso lwabucala lukamnumzana uZuma ngakuDowner nentatheli uKaren Mon kulindlekile buyele kwinkundla ephakamileyo kule nyanga izayo nekulindlekile irhoxiswe. Igqwetha lomangalelwa kwityala lokubulawa kaSenzo Meyiwa lithe umtyholo wesibini uBongani Ntanzi wabethwa waza waqhathwa ukuba tyikitya avuma ityala abekwe lona eyalelwa ngumphandi. Phantse kwishumi leminyaka emva kokuba ubomi bukaSenzo Meyiwa bababufutshane kusaqhutywa kufuna ubulungisa. We are here because this is the day when Senzo Meyiwa lost his fundamental right, the right to life. Ukanti lona ipolisa lithi wavuma uNtanzi khululekileyo. Do you understand the advice given to you by the justice of the peace? Said yes. I'm willing to give a statement without any legal practitioner. Do you still wish to continue making the statement? His response is yes, I'm continuing. Have you been assaulted or threatened by any person in order to influence you to come and make this statement? His response was no. Kodwa uNtanzi ngegqwetha lakhe uyakukhaba oko. He never made such a statement. The statement came with Brigadier Gininda and he was ordered to sign that statement. It is incorrect. He made it to me. Ityala limise ukuze amagqwetha afumane ixesha lokuqhuba omnye umba welinye ipolisa. What offense was that? Sekela Mongameli uPaul Mashatile uthi urhulumente ukwinkqubo yokulungisa kwakhona indlela yokunikezwa kwemali yesibonelelo soluntu. Umnumzana uMashatile uthembisile ngoku ngethuba bephendula imibuzo kwibhunga lesizwe lamaphondo. uMashatile ebephendula imibuzo kulendlu yebhunga lamaphondo ngamaphondo waze waxinwa ngemibuzo yokuba kutheni kuye kwabakho amagingxigingxi ekuhlawulweni kwabantu abaxhamla kwizibonelelo zikarhulumente kule nyanga iphelileyo. uMashatile uthi ezi ngxaki zisonjululwe kodwa umongameli ufuna le nkqubo iphuculwe. One of the things the president has asked them to do is really to look at the overall overhauling of the system. You know, we come from the old way of paying. Now we're in this new system, and we must make sure that it works. But I can assure you that this matter is being taken seriously by the president. Elinye ilungu lalendlu livakalise ukuba zisekhona ingxaki eMntla Koloni waye wazibophelela uMashatile esithi uza kusabela. Kusenjalo urhulumente uthi ufuna ukuphucula nobuxhaka-xhaka bokuhlawulwa kwezibonelelo zikarhulumente. uMashatile uzikhabile nezityholo zokuba umgaqo-nkqubo wombutho ophetheyo wokuqesha amaqabane nguye osengela phantsi inkqubo yokuziswa kwenkonzo eluntwini. We not just take anybody from the street because they are ANC member and say go and be a DG. No, it's never done. So don't be worried about cadre development policy, a very good policy. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Ukanti isigqeba soluntu eMontimole kwiphondo laseLimpopo sishenxise zonke izinto zokutya eziphelelwe lixesha kwiivenkile ezininzi zabemi bamazwe asemzini. Iphulo i-Operation Phakama, amapolisa, abahloli bezempilo kunye namagosa kamasipala baqoqe iivenkile nezipaza shops. Bephuma ingqini ukujayela amagunya obumnyama eMontimole bephule i-Operation Phakama bathi balandele yonke imithetho uqinisekisa ukuba lenziwe oluqoqo kuthinjwe ukutya okuphelelwe lixesha nezinye impahla ekubonakala ukuba kudala zihleli. Abasemagunyeni bathi kubonakala ukuba noko eminye imihle yokuphelelwa ikhuzuliwe ngobuqhophololo
kufuneka umnini ivenkile echophe wayichaza. Okay, I'm sorry. It's my mistake. First, it's my mistake. I know, but sometimes serious. I can't manage each because sometimes new stock come. They didn't packing me nicely. They just mixing a different day. Abathengi balangazelele kweJerusalem entsha elinyathelo. Get in the shop, then I buy a milk. They give me milk. I wasn't aware that it's expired. Our children are always eating snacks from the shops, and they keep developing big sores all over their bodies. Abe operation Phakama bathi basaza kuqhuba neliphulo. We're going to do it maybe monthly or in every 2 months to check, to do audit, and we'll be with SABC also and the municipality. Ukanda amapolisa kwajonge ubume bamaxwebhu okuba kweli kwabanini bevenkile kuqhutywe kuzo ugogo. Abafundi besikolo isinethemba eFilipi kwiCape Flats banezimvo ezohlukeneyo malunga nezona zifundo bazithandayo nabangaziginyiyo, kodwa bathi boyise imingeni eliqela ukuze bafikelele kwesi sigaba bakuso. Babalelwa ku-76,000 abafundi abaza kuchophela imviwo zematriki ze-National Senior Certificate kweliphondo lasentshona koloni. Kwelinani ngabafundi abathe kratya nje ku-64,000 abafunda isigxina. Nangona imviwo zezandla ziqalise kule veki, ziqalisa ngomvulo kule veki zayo imviwo ezibhalwayo. Kwisikolo samabanga aphakamileyo isinethemba eFilipi kwiCape Flats abafundi bachulumancile nanjengoko lide lafike lilixa okwendifunda, so ngoku ndishikele uba nje ndilungise into ezincinci so that ndikwazi uba ndibhale, which is uqala kule veki zayo. Kulo nyaka kanjani yo ndibene nento ezinzima ezumetric, but ke ndizamile uzifayitha ndazi-overcome kuze ndikwazi ufocusa kumetric wam kuze ndikwazi ukuphasa. I-strike seteksi siye sathi gqi ngobe sizawubhala i-trial examinations, but Isebe lezemfundo kweliphondo lithi likulungela ukubhalwa kwemviwo zematriki zokuphela konyaka kwaye lithi lenze amalungiselelo kanongekehli. We've had our Back on Track program, which is to recover learning losses, and we have had thousands of matriculants take part in that initiative. Ukanda basemagunyeni babanqwenelela impumelelo abafundi bematriki kwaye bathi banethemba lokuba abafundi baza kufumana iziphumo ezincumisayo. Bukeli madiphinde ndibhotise kuwe kwakhona kaloku ndikwamkela ngezandla ezishushu. Iziko lijongele nokuxhaswa kwabafundi ngemali yokufunda evela kurhulumente i-National Student Financial Aid Scheme eyaziwa ngo-NSFAS imkhombe emnyango bexhozula imikhala njengengqonyela yeli ziko uandile nongoko. Oku kuzemva kophando obelo yamane nezirhanelo zokutyunjwa kweenkampani zabucala ezisebenzisana ne-NSFAS ukuze kwabiwe imali yokufunda bafundi. Oku kuvakaliswe ngusihlalo webhodi ye-NSFAS u-Enes Khosa nobethulula abafumeneyo ukuphando lwabo phambi kweskopa. Ukufumana nzulu ke ngalomba sikrwece othethela eliziko uSilumezi Sikhosana. Sikhosana masikubulise sikwamkele enkqubeni ngalentsasa. Hello, Babu Sikhosana. Wena sisivuyo nababukeli bakho. Kwangathi video yethu ayisebenzi. Hayi kuyalunga, at least siyakuva noko. Oh, okay, hayi sinaqhubeka. Enkosi kakhulu, uthatha noNadia. Okwamanje ngisakhulumisana noNadia. Ewe, kunjalo. All right. Can you just enkosi kakhulu. It does give me the options. Masiqale ke sithethe ngalomba wase-NSFAS. Sicela usichazele banzi ngokugxothwa kuka-Andile Nongoko nobe ingqonyela yeliziko nifikelele njani kwesi sigqibo. Buye kwaba nophando olwenziwa ibhodi yase-NSFAS ngosizo laba kwa Werkmans Attorneys bedonswa phambili u-advocate Thembeka Ngcuka Ithobi. Kulolo phando lolo kuye kwaba nama-findings ama-findings akhombisa ukuthi umphathi uMnumzana Andile Nongoko uye wakhombisa intshisekelo engaphezulu kwevamile eqokweni kweinkampani ezisabalalisa imali yabafundi
ngalokho ke iboard ithize mayibheka lama findings noma i-report eyithole from a-Werkmans attorneys yabe seyibona ukuthi kufanele imcele ukuthi awuthokoze umsebenzi. Sivile ba oluphando luhambe layofika kwiskopa iskopa saphanda naso ngalomba ungasichazela mhlawumbe usinabisele kabanzi. Iskopa ake ngithi nje i-report beyenziwa i-NSFAS kwiskopa not ukuthi iskopa sona siye sathi ukuphanda kusho ukuthi ukuhamba kukamphathi umnumzane uAndile Nongogo kuxhomekeke phezu komphumela wophando olwenziwe uWerkmans attorneys ngokholwa phambili uadvocate Thembeka Mzukayithobi. Phambi kokuba yabe seyithi mayibuka lokho iboard yakubona kuyizathu ezingenelele ngokwenele ukuthi imkhombe indlela. Phambi kokuba ahlale phansi ngo-August nagqiba nimnike ikhefu elikhethekileyo i-special leave ke ngamangesi ingaba yintoni eyayinyanzela uba nimnike i-special leave mhlambi ingaba yayiluphando? Yebo sisibuyo kwakuuphando ngoba kwakwenzeka kuye kwaba nemibiko eminingi kakhulu nomsindo omkhulu kakhulu ngaloko obekade kutholwe i-outer i-organization for i-undoing of tax kwase kuthi makubukeka lokho okuvezwa umphakathi ngomnumzane Nongogo iboard yaseyithi umsebenzi awenzayo umsebenzi omkhulu kakhulu umsebenzi ophethe imali eyishisiwe o47.6 billion so akufanele neze ukuthi umuntu onikezwe leyo responsibility kube umuntu okusolakala ukuthi kukhona angakwenzi kahle lokho esingakubiza ngokuthiwa i-public trust noma i-public confidence kodwa ke iboard njengoba umsebenzi wayo kubukelela ukuthi inhlangano isebenza kanjani nanokuthi iluphi mhlawumbe ugebe okungenzeka ukuthi inhlangano ilengele kulo lokho esikubiza nge-risk yabe seyibona ukuthi kufanele ukuthi yenze lo phando lolu nako ke lo phando lwenziwe emva kwenyanga namaviki labe selibonisa ukuthi cha ngempela kukhona okungahlalanga kahle. Babusikhosana uba nithi yi-conflict of interest le eyamanene Nongogo ingaba yeyiphi le conflict of interest edibanisa uNongogo kunye ne-service providers? Kuye kwabonakala ukuthi usondelene kakhulu nabaphathi bale inkampani lezi ngendlela yokuthi inkampani abesebenzisana nazo ngaphambilini esaphethe kwa services sector ziba naloko ezihlomulayo noma ke ngithi nje ezikwenzayo eNSFAS as well lokho kwabonisa ukuthi cha khona abantu asondelene nabo asebenzisana nabo okwenza ukuthi kusolakala ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona isandla semfene. Le mali siyayazi ba imali esisibonelelo kubantu abangathathi intweni ingaba mhlambi yeyiphi imigaqo nkqubo elandelwayo xa kukhethwa ezinkampani ezizosebenzisana noNSFAS? Kulandelwa loku esingathi supply chain management policy ebekiwe ukuthi ngempela inkampani uma izothathwa ukuthi isebenzisane noNSFAS ifanele ukuthi ikwazi ukwenelisa imfuneko ezithize. Kuye kwabonakala ukuthi lama companies afakiwe wona yebo imfuneko ezifunekayo abe abanazo kodwa ke bese zehlisiwe ngingathini zithuna beziwe njengokuthi mhlawumbe uma kuneimfuneko eziyishumi ebekade zifuneka originally bese kugcina sekuneimfuneko mhlawumbe ezinhlanu ezenza ukuthi abantu abathize bakwazi ukungena uma bekade kulandelwe mhlawumbe lemigomo le strict yokuthi kufuneka lokhu nalokhu kukhona abanye balabe ebathole lo msebenzi obekade kungenzeka ukuthi bangakwazi ukuthola lo msebenzi.
Ngoku ke so le migaqo nkqubo ayikhange ilandelwe ngendlela okanye ilandele kwenzeke njani uba sibe kanti silapha kwesi sigaba sikuso ngoku? Sisivuyo ngokuya kwe-report etholakele kubonisa ukuthi le migaqo le ayilandelwanga kahle. Ngakunikeza isibonelo sisodwa esokuthi umphathi omkhulu akufanele ukuthi abe kumakomiti abe nemibono yokuthi kukhethwa bani njalo njalo. Kodwa ke lento inikezwa ikomiti elithize elizoba no-chairperson ake ngithi i-bid evaluation committee noma i-bid adjudication committee. Kube abantu okufanele ukuthi bezwe ukuthi inkampani ezicelwe usizo zizethula kanjani imfuneko zazo. Ngalokho kulokhu kwethu kuye kwabonakala ukuthi umphathi uye waba ne role engenelele waze waba khona phakathi uma kuxoxiswana noma kupresentwa. So lokho kwabonisa ukuthi ngokuya kwemigaqo ye supply chain kukhona la asenyathela khona okungafanele ukuthi anyathele khona. Kodwa ke abantwana besikolo bona abafundi ingaba mhlambi esisehlo sibachaphazele njani? Nike nazifumana ningenayo imali yobabhatalela izifundo zabo? Cha Sisivuyo sifanele sikulungise lokho uma ukuthi ingqondo ekhona out there akaze ke kwenzeke ukuthi iNSFAS ingabi namali yokubhadala abafundi uma umfundi beneficiary yeNSFAS. Cha lokho akaze kwenzeke. Yebo kuye kwaba nama delays emveni kokuba uhlelo olusha lusungulwe. Kodwa ke iNSFAS isebenzisana nalezo zinto lezo iyazilungisa. Into eyenze ukuthi kube nama delays lapha nalapha uzokhumbula Sisivuyo ukuthi besinokusola ukuthi khona mhlamba abafundi abaziyibhoki abangekho kodwa abakhokhelwayo. Ngoba uyabaza uqhofo banamhlanje beyakwazi ukwenza umuntu ongekho aphile. So bekufanele ukuthi senze ama verifications amaningi ukuze sikwazi ukwenza isiqiniseko sokuthi lo muntu othola imali umuntu ofanele, lo muntu othola imali umuntu ophilayo, is a warm body. So ukwenza lokho kunama verifications sebekade siwenza nawo lama company la afana nokuthi uma umuntu ezokhokhelwa isithombe sakhe sifanele sisibone kuumuntu ophilayo, kungabi nje ukuthi sinenombolo ye-ID negama lomuntu and negama la afunda khona bese thina siyakhokha ngoba kukhona sesikufundile ngokwenze njalo. Hayi siyabulela kakhulu ngencazelo yakho baba Sikhosana benosuku oluhle. Siyabonga kakhulu mangithathe lethuba ngifisela abafundi bakamadekulation inhlanhla yokuthi babhale kahle. Siyabathembisa nalabo esibasekelayo ngeimali ukuthi angeke babhale izifundo zabo zokuphela konyaka ngezisu ezingena kudla. Noma kanjani ama allowances wakhona wabo azosatshalaliswa ngendlela efanele. Enkosi kakhulu. Lowo ke mbukeli binguSilumezi Sikhosana nothethelela iziko le-National Student Financial Aid Scheme besinodliwano ndlebe naye ke ngesigqibo esithatyathwe yibhodi ngokunqumamisa ko-Andile Nongoko njengengqonyela yeli ziko. Okwangoku masibhatala amatyala. Siyabuya ungacofe lo qhosha. Springboks ithi iza kudlalela ukuzophula xa ingquzulana neNew Zealand kumdlalo wamagqibela kankqoyi wendebe yehlabathi yombhoxo ka-2023 eParis ngorhatya lwangomgqibelo. Kwiqela eliza kudlala lo mdlalo umqeqeshi weBoks udibanise uHenry Pollard kunye noFaf de Klerk kwi-halfback ngelixa ibhenchi ingu-7-1 split exhasa abadlali baphambili. Bongi Mbonambi uqala njengehooker emva kokuba iWorld Rugby ilirhoxisile uphando ngezityholo zobuhlanga ngenxa yokungabikho kobungqina. Kulomdlalo wamancama amabhokobhoko atawusebenzisa tonke tinfo labompetha kuto kude aphumelele kuhlanganiswa kwa-Henry Pollard kanye na-Faf de Klerk kukholelwa ukuthi kutawenda tinfo tihambe kahle kumabhokobhoko.
There's I think, probably a 60% chance that there will be rain either just before the game or in the game. So it's probably going to be wet like it was, and luckily for us, we had a semi-final where we were exposed to that, and so the kicking game will be important. Captain of Springboks Yakolisi uthi ubanjiswe kuleli qembu lesive. When we win, South Africa wins. It doesn't say this guy started or this guy kicked the winning penalty. When they write the name on the trophy, they say South Africa. Badlali baleli qembu lesive bawulinzile ngalabovu lo mdlalo omancamu. Lo mdlalo utawudlala ngemigqibelo ngensimbi yemfica. Kusenjalo abalandeli baphawule benjenje ngenguqu ezenziwe ngumqeqeshi uJacques Nienaba. Hey, sekwenda bethola luvalo ngathi kuzodlala namsasazi. Ndisuke ndabethola luvalo ngathi kuzodlala namsasazi. Luhle elatshintsha umsasazi, luhle kakhulu sigwedle xeha ngoku. Ushintsho elenziwe umqeqeshi wamabhokobhoko, ushintsho oluhle kakhulu ende ushintsho engithembayo ukuthi vele izobuya ekhaya luzoletha iwini. Hey, nalamadoda aseNew Zealand ondlekile. Isitho ubone ngathi lithanga indlela abondleke ngayo. Andike noba ikhona into ayijongileyo kwezonguqu azenzileyo. Sibe ngokucoach uma Springbok. Ukufika nje kuma final usho likhulu kabi. Okumnandi manje ukuthi siyazi ukuthi siya empini. Nqonelela impumelelo amabhokobhoko. Ngicima into ba elona qela lityunjwe ngumqeqeshi wamabhokobhoko lilona qela lizokwenza uMzantsi Afrika ube indumasi. Siza nayo ekhaya mayibuye eZimbabwe mayize ekhaya. Andiboni into irongo kutshintsho olwenziwe ngumqeqeshi. Ingaske amabhokobhoko azimisele sikwazi ukubuya nayo indebe njengesiqhelo. Umqeqeshi ngumshela Ntombi kakhulu, wende kahle kakhulu. Uphinde ngifisele ona amabhokobhoko udlala lokunhle. Olutshintsho lenzileyo umqeqeshi lutshintsho oluhle kakhulu, nami ndiyalithanda, ndiyakholwa ile ndlela enza ngayo. Indinike ithemba, ndiyathemba nangoku nawo amabhokobhoko azawusebenza kakhulu ngalendlela siwalindele ngayo. Sibanqonelela impumelelo wethu noxa nje indlela ebesimince ngayo last week bangasenzi lonto ke nakule igame please masivele zithise zisaqala wethu sidiniwe kuminca singumzantsi Afrika. Ukwenza kakuhle kwamabhokobhoko kuphemba intshisakalo kubadlali abasakhulayo abanomdla wombhoxo kwilizwe liphela, ingakumbi kaloku kwidolophu kaCaptain wamabhokobhoko uSiya Kolisi. UCaptain ke wazalelwa waze waqala khona ibhola yombhoxo kwilokishi yaseZwide eGqeberha, kwaye amakhulukhulu abantwana balapha bazama ukulandela ekhondweni lakhe. Abadlali ke abasakhulayo baphuma kwizikolo ezahlukeneyo abayinxalenye yeqela le-African Bombers sele bexakile belungiselela isizini ezayo. Eli qela ke lineenkqubo ezophuhliso ezijonge ukukhuthaza nokwakha umbhoxo ezilokishini. Intatheli yethu Zolani Moya kunye nentatheli yevideo umcebisi Silengile baqulu inqele ngxelo. Ucaptain wamabhokobhoko uSiya Kolisi wayedlalela iqela lombhoxo laseZwide iAfrican Bombers. Eli qela liphuhlise abadlali abaninzi bombhoxo kwiminyaka edlulileyo. Uzimisela kwabo kulomdlalo sele kuze neziphumo ezincomisayo ngokuthi bafumane ithuba lokuthwajize ngenkxaso-mali yokuya kufunda kwizikolo ezibalaseleyo kulomdlalo wombhoxo. Irugby mna ndayiqala kulo nyaka, ndaqaliswa ngutasigwapa wanibona kwipicture wathi ba mandizodlala irugby. Nami ndayicinga ba makhe ndidlale. Abantu basekhaya ke khona abantu abagula and umama akakwazi uzibhatala ezo bills, so nami xa ndidala ufuna uncedisa ndikhupha imali ekhaya ndidlale nami ndizokwazi ufezekisa amaphupha abantu basekhaya. Le nkqubo yombhoxo iqhatyelwe izandla ngabathandi nabalandeli bombhoxo. Akho ndingamandla xa ndikuxelela inyani yazi. Qha thina kuzama by all means abantwana abamabelapha bagcwale ngolu hlobo. Abadlali baphinde bathumela imiyalezo yenkxaso kumabhokobhoko. Sifuna ukuthi sifuna udlale, nidlale South Africa, nidlale South Africa, nibuyise cup for thina, for nina, for wonke umuntu apha eSouth Africa. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.
Uyayiqonda kaloku umbukeli into yokubana i-Friday namhlanje so i-Friday mayifane nezinye i-Friday. Uyayiqonda kaloku umbukeli into yokubana sikuphathela abaculi abazawuchukumisa inhliziyo yakho uzive man uchichima kumnandi pha. Kanti ke ngoku siniphathele uKeke esithi ukuphi ubuza isithandwa sakhe ingabe ukuphi na. Keke, take it away. Sibengezela usukubo ilanga likhanyese inyanga ikhanyesuku ingayezi sibengezela usukubo inhliziyo ikhalela wena sukuzonke amolwa ingabu kuphina inhliziyo ikhalela wena sukuzonke sithandwa sami ingabu kuphina It will be a brighter day that summer. Such a rainy day will be a wonder. Any chance that I get, I'll gladly risk it all, take it all. It will be a brighter day that summer. Such a rainy day will be a wonder. Any chance that I get, I'll risk it all, take it all.
Indizioya, Ikalela we. Bukeli sabukele inkqubo ndaba yakho ithanda kunene Ekhaya Jikelele. Ityala lizoqhubeka namhlanje elimayelana nokubangwa kwesihlalo sengonyama yesizwe samaZulu enkundleni ephakamileyo ePitoli. Ngeli xesha liqosheliswa elityala ijaji uDavis wasinkonya esisigqibo. Ukuxovula lo mba sikrweca ingcaphephe kwimiba yomthetho uMelusi Xulu weDonda Attorneys. Melusi sikubulise enkqubeni Ekhaya Jikelele. Mabxulu. Hello. Siyavana. Sibulise enkqubeni namhlanje ngalentseni. Yes, ngibingelele sisinadia, ngibingelele kubabukele emakhaya. Enkosi kakhulu. Ka sicela usichazele ukuba ijaji isinkonya njani isigqibo sube kutheni? Uma egodle isinqumo usuke ethi usafuna ukuyofunda noma ukuyobheka izethule bezenziwa abantu kade bebanga abameli baka umntwana umbonisa abameli baka umntwana uSimakade abameli wesilo uNisizulwazi uthini kanjalo njalo ufuna ukuyohlala phansi kabuka ukuthi kade bethini ebese ekhipha isinqumo sokuthi njengoba umntwana uSimakade nomntwana umbonisa bethi akakhishwe esikhundleni isilo kufanelekile noma kufanelekanga so usigodlela isinqumo uma ukuthi kuyabuyela namhlanje uzosikhipha ke namhlanje. Zeziphi ke izinto ezithathelwe ingqalelo nale judge mhlambe ezawuthi izijonge kweli tyala? Kuningi kodwa ngizozama ukuthi ngibe mafuphi. Okuqala umntwana umbonisi uthi akuqale ekuqaleni kubuyele kuqale ukuthi umndeni wondlunkulu uqale phansi ukuzokhetha isilo ngoba usuku olubalekile esisinada umhla ka14 May 2021 ngalolo suku bathi abahamba nosilo uMisuzulu yilapha abamkhetha khona bewumndeni ondlunkulu beRoyal Family ngoba i-traditional leadership and cohesion act noma traditional and cohesion leadership act 2019 ithi mele ondlunkulu balo Royal Family noma bayalo monarchy bekhethe inkosi yabo
uma bekhethile bese beyidlulisela beyise ku premier ozoyithela ku Minister of Culture ebese iya ku president ebese upresident ekhipha certificate bese kuba ne ceremony so bona bakhala ngokuthi ke nabakaSimakade ukuthi leyo meeting leyo babengaphelele ibalekile leyo meeting so ijudge izobuka ukuthi umhla ka14 May uyaqualify njenge date eyakhetha isilo uma uthi wayilaleleke umbukeli khona isection abayikhuluma kakhulu sebegoqa bethi mhlawumbe uzofuna ku apply usection 8 subsection 4 while ekade ngikhuluma ngayo othi kumele kwenziwe uphenyo ukuthi kwakhethwa kahle yini ukukhetha inkosi noma isilo so ijudge izobuka lokho ukhumbuleke sengizovala njengoba bengithizoba amafuphi umntana uSimakade uthi yena akukhethwe yena umntana umbonisa ukuthi aqale phansi isilo uMisuzulukazi ethini uthi hayi uyena ukhethwe kahle yokida enziwa kahle okuqhakambiswe umntana uSimakade ukuthi yena njengomntana owazala ngaphandle kwasemshadweni kwathi sekufika uNdlunkulu kwasekuthiwa uzofakwa esiswini esike lichaza ukuthi umazale ngaphandle umama ofikayo uzokuthatha njengengane yakhe uthi lelo siko likhombisa ukuthi uyena omdala yabo bese ngizoyiqoqa ke ngithi isilo uMisuzulukazi ethini khumbula ukuthi uma wakhe kwalotsho isize sonke sakhipha inkomo ezu300 amakhulu amathathu ukuthi lezi inkomo ziyolobola uNdlunkulu okuyena ozozala isilo kodwa umthetho ke uthi kumele kube umndeni ozokhetha isilo ngisengilindele ukwazi ukuthi ijudge izothini ngalesinqumo ingaba mhlambi aba bafaka isicelo selityala ucimba babanako banayo into ebambekayo enkundleni ngokwami uma kuwukuthi umhlangano ngamhla ka14 May 2021 babengaphelelanga bekhona bonke aboNdlunkulu kuzothanda ukuthi kuye ngasesadini labo bese kuya ku section 8 subsection 4 ukuthi kwenziwe uphenyo ukuthi kwakhethwa kanjani yabo kuzoba kumbike ngoba phela siyafisa ukuthi makukhulunywa ngezindaba zesilo noma nobukhosi kungabi nokubanga kungabi nokuphikisana kodwa ke uma kuwukuthi umthetho usho njalo ukhumbula ukuthi umthetho inkinga yomthetho wasimanje manje nesintu kuhamba hambe kushayisana ilokho ke ngikubona mina ngoba isintu sisho okunye umthetho usho omunye nomthetho masubheka le act engikhuluma ngayo ka2019 yabo so ngifuna ukubona ukuthi ijudge izokhetha kuphi ke phakathi uzokuhlanganisa kanjani umthetho wesimanje manje nesintu yeah ingaba ngokomthetho umntwana kaphinda angene uPrince Mangosuthu wayefanele ukuba ibe nguye okhetha inkosi ukhumbula ukuthi waba uyena i-traditional minister from mangaphosisa from ama-60s so bekuyena obehlezi enza sure ukuthi yonke into yakwaZulu yanakekela kuhamba ngendlela eright kodwa i-act ayisho ukuthi kumele kube uyena okhethayo i-act ithi kumele kube umndeni wonke woNdlunkulu engasiza engaguide engalida njengomuntu obewumholi kodwa ke akuyena okhethayo ukhumbule ukuthi uma ubuka i-application yale case bathi umntwana umbonisi nomntwana uSimakade bathi engakahambi umntwana uShenge bakhala ngokuthi bebefuna i-order ezothi naye umntwana uShenge bacela ukuthi engabandakanyi ekukhetheni isilo okukhombisa ukuthi bebeyibuka lento ye-act ukuthi i-act ayisho ukuthi kumele akhethe kumele kube umndeni woNdlunkulu womntwana ngokubona kwakho babuculu ucabanga ukuthi inkosi uMisuzulu izoliphumelela lecala ngokwami ukubona uma kuwukuthi umthetho lo obekiwe uzo-apply ngendlela oyiyona uma ukuthi umhlangano nangampela omhla 14 May 2021 babengaphelele umndeni woNdlunkulu angibone ezophumelela hayi sibonge kakhulu ngesikhathi sakho ube nosuku oluhle
nani besokuhle. Enkosi. Lowo ke mbukeli ibingumeli uSixulu weDonda Attorneys sithetha naye ngomba wokubangwa kwesikhundla sengonyama yesizwe samaZulu. Siqhubela ngolo hlobo ke iyure yethu yokuqala siyabuya nezithevetshe emva kwevenkile.